Reka mbasuze mbe n'ikaze mwese mukunda kandi mukurikira Isimu TV. Uyu n'umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda ya none tariki 18 z'ukwa gatanu 2025. Amakuru yacu kabagiye kwibanda kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Mu Rwanda turakubwira ko ruswa y'igitsina yihisha mu marangamutima ikomeje kugenda yiyongera. Amakuru yacu turakomereza hanze y'u Rwanda mu Burundi tukubwire ko imirambo y'abambaye impuzankano ya FARDC yasanzwe mu mugezi wa Rusizi. Amakuru yacu turayakomereza hanze ya Afurika tunyarukire muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tukubwire ko President Donald Trump yiteze umusaruro mu kiganiro azagirana na President Putin kuri telefone. Nanone kandi tukiri muri iki gihugu turakubwira ko Amerika yashinjwe umugambi wo kwimurira abanye-Palestine muri Libya. Na makuru mwateguriwe kandi mujye kugezwaho nanjye Jean Harerimana musaba ko subscribe, share, like, comment ku Isimu TV kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu bikomeze bikugereho umunsi ku wundi. Amakuru ku buryo burambuye ni mukanya. Ikaze mu makuru yacu ku buryo burambuye. Reka tuyahere mu Rwanda tukubwire ko ruswa y'igitsina yihisha mu marangamutima ikomeje kugenda yiyongera. Abiga muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye beretswe uburyo ruswa ishingiye ku gitsina ijya yihisha mu marangamutima, hakabaho igihe uyisabwa nawe aguye mu mutego wo kuyitanga kubwo kuganzwa nayo. Ibi byagarutswe mu gikorwa cyo kurwanya ruswa mu rubyiruko rwo muri kaminuza y'UR Huye ishami rya Huye cyateguwe n'akarere ka Huye ku bufatanye n'umushinga uharanira serivisi nziza kuri buri wese muri Afurika ISDA. Umunyamategeko akaba n'umuhuzabikorwa wa MAG mu karere ka Huye Dukunda Nejalike Frederic yagaragaje ko ruswa y'igitsina iri mu byaha bigorana mu kugenzura kuko haragenda igafata amarangamutima uyakwa narabukwe akisanga yaguye mu mutego ako kanya. Dukundane kandi yerekanye ko abantu benshi batanga ruswa batabizi kuko umuco mubi wayo wabayeho imyaka myinshi watumye hiyubaka igisa nk'ingengabitekerezo ya ruswa. Aboneraho no gusaba urubyiruko rwo muri kaminuza kugira uruhare mu kuyirwanya. Yibukije kandi ko ruswa iri mu cyiciro cy'ibyaha bikomeye bihanishwa igifungo cy'imyaka 5 kuzamura, ikaba kandi icyaha kidasaza. Umukozi w'akarere ka Huye ushinzwe imiyoborere Ndabakoranye Deo yibukije abanyeshuri uburyo bitwaga abakonari bakoraga ibyaha birimo guhohotera abandi cyane cyane abakobwa kandi biganisha kuri ruswa y'igitsina. Yakomeje ashimira ko byahindutse kubera umuyobozi bwiza, asaba abanyeshuri gukomeza muri uwo mujyo mwiza. Imibare yavuye mu bushakashatsi bwa Transparency International Rwanda yasohotse muri 2022 yagaragaje ko abarenga 75% by'abakwa ruswa y'igitsina ari abagore. Ni mu gihe kandi 39.3% by'abasabwa ruswa bahitamo guceceka ntibavuga iby'ayo mahano bakorewe. Mu yandi makuru kandi reka amakuru yacu tuyakomereze hanze y'u Rwanda tukubwire ko mu Burundi imirambo y'abambaye impuzankano ya FARDC yasanzwe mu mugezi wa Rusizi. Imirambo ibiri y'abagabo bambaye impuzankano y'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC yasanzwe ku nkengero z'umugezi wa Rusizi ku musozi wa Rusiga mu murenge wa Rugombo ntara ya Kibitoke. Amakuru dukesha itangazamakuru ry'i Burundi avuga ko imirambo yagaragaye ku wa 15 Gicurasi 2025 mu masaha y'umugoroba, bikaba byarasize impungenge n'urujijo mu baturage bibazaga aho yaba yaraturutse naho abo bantu baba baravuye. Abaturage bo ku musozi wa Rusiga bavuga ko abana bari baragiye ihene hafi y'umugezi wa Rusizi babonye iyo mirambo ireremba mu mazi hafi y'agace kazwi nka Transfazal 11, bahita babimenyesha inzego z'umutekano mu Burundi zari mu bikorwa byo gucunga umutekano. Nyuma yaho hatangiye kuvugwa byinshi bivuguruzanya, bamwe mu bakozi b'inzego z'umutekano bavuga ko iyo mirambo ishobora kuba itari y'abasirikare ba Kongo koko ahubwo ari urubyiruko rw'imbonerakure rwoherejwe kurwanya ku ruhande rwa FARDC mu ntambara irimo kubera mu burasirazuba bwa Kongo. Amakuru akomeza avuga ko hari bamwe muri urwo rubyiruko bashatse guhunga iyo ntambara bituma bicwa kugira ngo batazagira amabanga bakwirakwiza ajyanye n'iyo ntambara bari kurwana. Umwe mu baturage yagize ati turibaza abo bantu abari bo n'icyabaye ariko nta watinyuka kubaza byinshi, twese twatinye. Ibi byose byakomeje kuba urujijo ubw'imodoka ifite plaque ya DO517A bivuga ko ariyo y'abakozi b'urwego rushinzwe iperereza mu Burundi SNL yageraga iyo mirambo yariri igahita yitwara, ariko nta muntu n'umwe wigeze umenyeshwa aho ajyanwe. Ubuyobozi bw'iperereza mu ntara ya Kibitoke bwirinze kugira icyo buvuga kuri icyo kibazo. Umuyobozi w'umurenge wa Rugombo yemeza ko iyo mirambo
yabonetse koko, ariko bategereje ibisubizo by'iperereza riri gukorwa n'abashinzwe umutekano. Bivugwa ko kandi ibi atari ubwa mbere bibaye muri Kibitoki, kuko mu myaka ishize hagiye haboneka indi mirambo mu mugezi wa Rusizi, rimwe na rimwe harimo n'igaragara ko hari abamaze igihe kirekire bishwe. Kureka amakuru yacu tuyakomereze hanze y'Afurika, tukubwiye ko Perezida Donald Trump yiteze umusaruro mu kiganiro azaganira na Putin kuri telefoni. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko azagirana ikiganiro kuri telefoni na Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin, aho bazaganira ku guhagarika intambara muri Ukraine n'ibijyanye n'ubucuruzi. Ku wa 17 Gicurasi 2025, Perezida Donald Trump akoresheje urubuga yashinze rwe Truth Social yatangaje ko iki kiganiro cyo kuri telefoni kizaba ku wa 19 Gicurasi 2025. Trump yavuze ko yizeye ko uwo munsi uzaba umusaruro, ndetse ko amasezerano yo guhagarika intambara ashobora kugerwaho. Uyu mukuru w'igihugu kandi yakomeje avuga ko namara kuganira na Putin ateganya kuganira na Vladimir Zelensky wa Ukraine ndetse n'abandi bayobozi b'ibihugu biri mu muryango wa NATO. Ibijyanye n'iki kiganiro cya Donald Trump na Putin byemejwe kandi n'umuvugizi w'ibiro bya Perezida w'Uburusiya Dmitry Peskov, bavuze ko bari gutegura iki kiganiro, gusa irinda gutangaza byinshi bizagarukwaho. Ibi biganiro bigiye kuba mu gihe Trump yari aherutse gutangaza ko afite umubano mwiza na Putin kandi yitegura guhura nawe igihe cyose byashoboka. Ni mu gihe intumwa za Ukraine n'Uburusiya ziherutse guhurira Istanbul muri Turukiya, aho impande zombi zemeranyije guhererekanya imfungwa 1000 no gukomeza ibiganiro nibamara gutegura imishinga y'amasezerano yo guhagarika intambara. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov nawe aherutse kuganira n'umunyamabanga wa Leta y'Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio, bagaruka ku byavugiwe Istanbul. Tukiri muri iki gihugu kandi, reka amakuru yacu tuyasoreze kuri inkuru ivuga ko Amerika yashinjwe umugambi wo kwimurira abanyepalestine muri Libya. Ubuyobozi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika buravugwaho kuba buri gutegura gahunda yo kwimurira abanyepalestine bagera kuri 1 miliyoni bo muri Gaza bakajyanwa muri Libya. NBC yatangaje ko mu gihe Libya yakwemerera kwakira abo baturage ba Gaza, Amerika ishobora kwemera kurekura miliyari 30 z'amadolari za Libya yafatiriye mu myaka irenga 10 ishize. Ni mu gihe Perezida Donald Trump amaze igihe avuga ko ashaka guhindura Gaza ahantu h'ubukerarugendo hafi y'inyanja ya Mediterane. Ibihugu byinshi byo mu karere ka Libya iherereyemo ndetse n'ibyo mu burasirazuba bwo hagati byamaganye kure iyi gahunda, bivuga ko yica amategeko mpuzamahanga kandi yangiza uburenganzira bw'abanyapalestine bwo kuba ku butaka bwabo bavukiyeho. Amakuru avuga ko Amerika yagejeje iki gitekerezo ku bayobozi ba Libya, ariko ntihavuzwe neza niba ku ruhande rwa guverinoma ya Tripoli cyangwa urwa guverinoma ya Tobruk, dore ko Libya yacitsemo kabiri kuva Muammar Gaddafi yakurwa ku butegetsi muri 2011. NBC yatangaje ko Israel iri guhabwa amakuru ajyanye n'ibiganiro biri hagati ya Amerika na Libya kuri iki gitekerezo, gusa nta masezerano yemejwe. By'umwihariko uko iyo gahunda yakorwa n'igihe yazatangirira byose biracyari urujijo. Ku ruhande rw'ubuyobozi bwa Donald Trump bwo bwatewe twatsi iby'aya makuru. Umuvugizi wa Donald Trump yavuze ko ibyo NBC yatangaje atari ukuri kandi ko nta biganiro nk'ibyo byabayeho. Yagize ati, uko ibintu bimeze muri Libya ntibishoboka ko hagira gahunda nk'iyitekerezwaho. Umugambi nk'uwo ntiwaganiriweho kandi nta shingiro bifite. Ubu buryo bushya bwo kwimura abaturage bo muri Palestine bivugwa ko mu gihe bwaba bushyizwe mu bikorwa bushobora guhagarika intambara, ariko bushobora no gutuma ikibazo kirushaho gukomera. Ni amakuru mwateguriwe kandi mwagezwagaho nanjye Jean Harerimana, musaba gukora subscribe, share, like, comment ku Isimu TV kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu bikomeze bikugereho umunsi ku wundi.